So ST. Okay, Chalan Pågo, Biba. Legnya manoda how true Log tiêu para guinai jaku Bichinya hu sota hao Jaba malefa nu hagu Siñot Joe Manoda Okay. Okay, masuk ke live Pågo, live hết không được. Ở trên nó buổi. Còn ha quá là dan dia tu juga dapat kalan dia no. Oh, ongo dia bosmu. Penanon dan juga Pågo. Hungen half a day todos hamzu gwana hujong estigi un nuevo na episode Fanachu and Gof Magov sa esti un Fino Chamoru na episode. Zan Gof Magov sa esti na kabadzero ni habisisita hit Pågo si Siñot Joe Taimanglo Hungen. Zan esta ta ekmo ki kantanya para un malefa nu guahu gineni plakanya. Za gaigi adjo na plaka here aten kita teko esti. Asan na boy. Sengaja. And so, Pwede manongko handsome. Señores, so tatutuhan esti na konversasyon ta per historian i dandan sa modo, gi modern context na gi 1970s. And so gov magov na un sumaunaw ha gwini Pågo para to continuha enaw na konversasyon. But hadzi mandanderu gi adjuna tempo hafe plakas here. And so gof magov junay na po napati na para apati jud and toru umeega jan umeekong uklokwe itiningo mo put adjuna tempo. So si Jus masi Siñot. Ay si Jus masi yun na halumi gi programa mo jan apare to jam din toru jan tataw tano. Guau si Joseph para mas matungo Joseph Joe Taimanglo. Lo stage name Joe Taimanglo. Ja unggan magay desti kantay gi Fino Chamoru Nights magay na ma-receive kabalis. Ja kada kantora gwana bena otro palabras niya gi trewa na kanta na na debut esti cantaten ay Fino Chamoru debut mention za una na kanta matungo mga na anong kanta help me make it to the night na palabras otro palabras niya debut una na zo accepted uma gosto na ikanta da mga na fan bulak silun niya iman ekong na lanit titig no na palabras nga unggan este sa ungo gini low anyway gitu to in 1970s sinasakan si Johnny Siblon ani Pågo Amalya na dos 1969 gi mama papes na club na dumadan no Tapi si Johnny na tempo na no kala na spitiay identification ni apa prochogi mo na apa na klasi pero na nogi gi dandan na banda ko continue kantan in English but kantan Fino Chamoru pero na umapo at gi kantan Fino Chamoru
The taza mas na no umujudagi ginay tempo na si Johnny. So preva to flipper Johnny antes dia sangan Wasturanya Johnny no guane teman no mamam pausa pemalum na. Yay so they premiere na kanta Malagonya po kanta na yung English. I heard it to the grapevine. The wala mo si Johnny sa hong kasi the David and Dero gano papa and Malis ani upapara na dandani. I heard it to the grapevine so agang ulo si Johnny sa kanta so sa kanta niya premiere premiere kanta niya Johnny until you record the kanta Fino Chamoru. David tara ilokin dangkun na jus masi si Johnny tune si Gregorio Greca Guevara. With the mas tumugi to di kanta na dyan si guapatenya si Rick Cruz. Dyan otro talo na si umajuda si Johnny talo na si Clotildian Blas stuck you good. Pananuntungan siguro sa si Aganya si Sandy Yu or is it kaya Real Estate? Hunggan. Si Si Sandy Sandy. Yao. Hunggan, Gold Yao. Hunggan. Yeah, si Nananya na loki songwriter. Familia na Sindasti Zonya si Clotildia. Stuck you. Lumasagan na apakan eh. The Stabao gigi 1964. Anima transferi magis sa tao Fairfield. Siya man sa gigi Benicia. Funivaleo na bate. Ito na premier brand uli si Clotildia. Then niya si Sandy. Kasi sige, matches no na manggi kanta Fino Chamoru si Greg Guevara. Sa may tinigay niya si Greg Guevara gi-permit kanya si Johnny. Dan si Rick Cruz and Clotildian Good. Yung talo na manggi kanta Fino Chamoru si Rokin Matanona. Wida na ino tumugi si Puti Tanibyo. Sa si Flora na kuma. Guido umajuda loko si JD Crutch, no? Giplakanya? Premier na plaka ni Gurefin Manglo na. Sige na napati na guaw na ino dandero na isa yung backup si Rick. Unungo ka siyempre premier plaka na kalansin ni Rick sa unungo ka si itambo dyan ni bass. Dyan pes guaw gitala na ito do. Paselekta na yan na timanafaksan no nasun mami na ito naman madaspataw ani panatong alo. Holamon. Just gano tugi na slow. Esti kantan Fino Chamoru na o kantan Chamoru na ito. Pega kantan Chamoru, okay? Pada si Chamoru gi 1972. So kita sinataw amen tatodo dapat ito di man atungo nga lani gatsing nita falag Joe and Flo 1973 nga sa nita falag Joe and Flo sa lani sa gano kumakanta Fino Chamoru nga odds na Joe and Taimanglo yan nila mangiban hala kasi stina promo na we just didn't promote by mouth, okay? Gi atungo todo di government gi government agency sa magusto mo. Do na si dangklo na jusumasi sa guitas ti Chamoru mo na todo di mga kanta ko na Chamoru. Then si Ren Aflagui general manager ng GPA until 1972-73 na sakan. Ray Aflagui kakon hasra na Ren Aflagui general manager GPA. Si Jusma si Ray sa na pamaro Joe and Flo ane tungo mano na gaygon rumanan at tijio. You know sa kadolio tunga fasta Malagonya. Iya hafa Malagomo corazon. You know, sa niputian sa todo na kwatro ginakanta na presentaw lo si Ren Aflagui sige na tao to gito mas sumunik sa asangan nito ni manatungan ni dani ka film guahan no entretenedor kumakanta kanta Fino Chamoru this is masi the tata mas na ito alit sumunik kasi si para mas no
open mo na kantang Fino na si defunto Honorable Gobernador defunto Ricardo Jebedallo. Bago na tempo 1974 restaurant. Ito na namutong si John niya ni plakanya ni Green Revolution. You know, I don't like banana because banana don't have bones, you know, dyan na kan. Pues, sige na totoo niya na siya mo na si defunto Rick Badallo mas sumunik niya. Dagito na sumunik talogy ay panggaluan, you know, pananom todo do, hapaganaw, you know, sound yan na ikakagagiga todo di may trongkon man sinita, no, agad niya sa at latsay, no, romantay, trongkon man sinita, kakagagiga, panantay gusta. You know, lo, sige, na si defunto Rick Badallo, tuton niya, si Ray Afrogi, then still menta na si Greg Guevara, si Rick Cruz, si Clotilde Good, at Rocky Mantonona. Pero si John yan ay 1969, 70 na tutun mo na i-plaka niya, ma-record. Pues, ano yung tutun na pues, sige, tutun yan mo, sige mo na pesa na esta kalandi din no, tinimisaw Joe and Flo na, ito na spiyaw si Franklin Gutierrez, maling na tao-tao. Andi lo, maling tao-tao. Ma-introduce niya si International Daos na higin naman natin ko. Ma-introduce o kamanisita yung Daos na tambalero and bass player. Pues ko na yung bass, si Roland Frankie's permit no tambalero gi Daos, 1975. Pues sige muna na ilo si Roland na ko gusto ni Chicho niya sa no matutup para RC gana tempo tambi yung posisyon niya kalan 3 kilo. You know, sige. When mention the international dolls, importante na sa ta documento sa tazo Joe and Flo's, no? Fanan gagaya i-edificio lo. Gagaya igima lo gagaya itong kunigima lo inaan lo panunung na abebendi record guys Pågo Asan church friend abe kekebendi ilogat lo lo gito sina retrato na ni paguntutun na 1975, you know. Kagwi ako kagwi ano lili kagwi fiono na gwawa ji after retrato na lo ko gwawa lo sige from ababa all right anyway. Si Kyangye zo gitarista pagi talo gi santatik gitu no kantora si Young pagi otro gagapa si Insuk gitu zo piano. Dan pagi zo sampai interlude sampai apa nih si Park jadi no mas angko na celunya. Pues sina pamlan na staba mandandan no aso ati mauluk pegus gi kantun tasin ay otro bandan sana na Joe and Flo. Za ma soda na za mahunguning anit presen na elekta anay magpi kontratan niya na ang pinaisan is Franklin pero pandandan gi Joe and Flo 1975. Kasi na recruit to si Franklin and si Roland. Staba na dumadanan gi warehouse sagan strip join gina tempo. And I saw those Franklin ningalan nila Joe. I need your help. I got these girls and I need a bass player and a drummer. Who's the drummer? I don't know. Kasi katamano na contact si Roland. Finally, we got together. We rehearsed. We got it. Sige muna na manye todo. Lo lekta si Roland na itso niya. Kalan na reflection dito niya. Niya okay. Pala may spell to drummer but said no wagang si Rick Camacho na si Rick Tuan Camacho. Rick Tuan Camacho. Boy, how are you? If you're listening, remember me? Pues malika na is Rick todo na lo ito na no timing talo na is Rick Puran no just very standard the up to date kasi na
talo si Sonia na si Rick sa masasupa telephone kalan, interfere ni si Sonia sa ni schedule. Ay na, mapaisin si Mike Count Frankis, Michael. But in 1975, Chamorro Nights, 76 na Si Mike Frankis tumalika todo di beat kanta Fino Chamoru. Guida único tumalika i-beat up to now mausa na beat plain rock beat lo cha-cha style. Guida the credit si Mike the guida tumalika i templa ni kanta Fino Chamoru gi cha-cha na banda. Diba sa nga niya, sige na tao-tao. Gua na ba na gua difference mami lomi pusiya, May siya mo itetsu gua sampai no kalan dididin no magim, like okay. Lo anyway, mali binan mami sa guna tempo na 1976 nasakan antisa di Pamela. 75, 76 in mahiran niya sa senador defunto Adrian Francis guna tempo. Pero sa kumakampaign mo pa senador sa mga na Pues Monra na lugar Guahu, si Mike International daw, si John Uriarte dyan yung familia niya, Uriarte family, si Mary and Larry Sarlo, Asan siya na kantor. Gua siya na kantor kada manon man campaign na manatati. Dati kita tanya kantan Fino Chamoru siga na si John Uriarte ni familia niya pernah si John Jr., si Luis Jamal, remember keke Hugua di waktu na Chalunia palan lo Uriarte family ni. Sa pura na kanta Fino Chamoru na no kanta niya sige na tumat kululo. And si Mary and si Larry, ay sanga niya dito kumanta, ay gagaya si defunto Larry. Pues, at kita tanya na Simon Mike. Taza mas manatat kilo na kanta Fino Chamoru na Dogs. 1976, 77. 75, 76. Lo mamalika mo na lo ni kokuri na loki business na malago niya Dogs loki fan ma subi. Pero kalan Taimanglo na ikekwa pa ko istoro niya lo disperse no kalan Taimanglo fi familia na. Ito na recruit si Rick Borra, si John Panglinan, Toto Zonia, and si Tambalero, answer. Oh, si John Panglinan, Tambalero, si Rick Borra, bass. Oh, and si defunto Bio Santos, si keyboard. Though this person ni Pamara na I hire si Franklin, si Pablo, and si Romeo, keyboard player. It's gonna and I Cody did the band in 1977, Joe and Flo. Patient continue and I can thank you for not tomorrow. Lo, lekta no taktis din ay lekta si Ren Aflagis din no sumuning mo na nini sa guahan no kantag guahan kantor kumakantag kantan tomorrow si Joe Taimanglo. Todo do na lokiya din ng si Joe Taimanglo. Lo ni maliw na na maliw na tutu na yung tis niya. Oh my goodness. I got it. Pues todo instrumento na and pues si Johnny na está sorda Alpha Malagonia Duma record Johnny Sablan Duma record kanta Fino Chamoru. Yokto na 19 si 85 si Jesse Baez loki na lanay sumapara na ni Casio Astripia loki tauto Alpha no Potsogi. Pesa niya hungu ko na anya hungu kita ko recording gin Philippine na nga nanin bunito sa todo recording na hasin po kan record manai si Dantin Trinidad no sample ini apa ni per arrange the pura na easy lo ni matigis go na nga mo worship demo like no
you and we're gonna sit down and I'll show you my chords, how I want it. The stage na niya hungu si Jesse na ito. Niya, wow, apais no. Sabi na loki si Jesse Baez sa speaker loki from Malagonia, Putsogi. Ito na umapo at tigikantang gipunod sa moro na. So ito na apais no na sabi na ni Masagaw na isaban si Josephine. Deko apais no, no? Sabi ito tumungo. Kasi na ito doon yung information na. Kasi ito na ni Manatan to doon kontrata na. Ako ni si Jesse si Tamin Biaro. Giza dyan 8 na tao to Tony Cruz man. Manano lutsang na no Philippine na ito ma-record na kanta niya. Kasi na ma-record it sa Chamorro. 1987 pa na sa akin. At sige na ito the first. Pagod si Dante gagi guam gano pagod na Dante Trinidad. Untung si Dante Trinidad no. Tagalog or Filipino ko at mano masungan niya lo. With no arranger to dugi kante aji manano lutsan no Philippine pam record. The panani finanan recording personas familian De La Rosa aji Serenas. With panan sumoda si Dante. Jadi na saudara si Dante itu na si Boko loki na si Frank Boko panggil na itu na si Mona si defunto loki Boko nga weekend na ino apa no ni paro ma-receive lo tataza na internet connection lo and I recorded si Chistizo sige na pangpang sige na ninga wow to tempo debido wow no mo hit ni paro ma receive kabalis na ini tahu. Sige todo mo na next and sabay si Jesse Baez na dumadadan nan si John Dagi Salas. Gi Tony Romas. Kapag di Tony Romas no Guam na restaurant. Pero malman ay ani doko ex sa beben sena kasi uwi kung bungong nagagis Jesse bes matatsingan. La na liuling ay so anong lay ito mo no recording da you know. Sino sige to niyan Pues and si Edin De La Cruz, you know, todo no siya manaw na muna. And again manay siya biba no ang spirito ni pero matsogya pa Malagonia, you know. Apa no Father's Day. Apa na sa kanino? Sa unmention na mega na dandero siya na. Oh, again, Chamorro show Thursday, June 16th, 1983. 1983 and the Serenas, si Alex Sablan. Gusto na ni Camparis ko na tempo na yun na humusong si Susaborga si Zana gi KM sa humano husong gi club na so pero ma live show na gano'n tempo. At sige na programa. Lamig ay and I got some todo do si siya mentay dan like tatalo mga malefas rin after going stable general manager Bomb Power Authority 1972-73 the bulag ini bebementa sa wala man sa ano tempo sa anti-uso sige no consigi who go or para hamzo may ega por favor engen gua question midzu pega gi comments na gi live streams be faisen si Siñot hungan and so was Siñot so estigi no y dueño Joe and Flo's no you know si dueño si Frank Gutierrez hungan si Franklin you know ano ba ninitong tao to ng tempo ko patamana karon gusto mo manaya ano ito ni Joe and Flo na usang 1973 anay apais no na kasi magadong ko piyo hala siya dandero sa panaladra si Conception so halay wala si Bill Santos hindi niya keyboard Iradian Santos kinutungan na may kuka
Peso konia na si Bill Santos, dyan si Defunto, Tony Dos Defunto, si Bill Santos, si John Pangilinan, tataas na eh. Pamilan Chelon Stretch, dyan si isu si Jesse Russell Malang, Russell Taisagui, Guida Base, pes gwa gitala, pes 4 na eh. Pes ginin tutuni i-ban na eh. Peso maluma na si Rick Castro, tatamuning, Guida lead singer, Tempo. Datu Falefa kaya sa tutungo na ewa ulan ni manmakti aja fa malug karan sa di Sopetro ani MP Joe Flo. The mahalong Joe Flo sa mahabaw si Rick. I forgot. Puno Tagalog harapon. Tamano na tintingo karan sa na ewa. Ay, na story Jul. Anyway, I get to turn mami na band na Joe Flo way back. We started that with Fernand Mamigi, Fernand Brown Sensation, or Brown Sensation, or Walter Nand to let's say low. As you get to turn mami na, pues ni manatan magpukwa fa na paano man disbanan we, pues man disbanan na 1973 ito na umano ujung sa sigo dumandang gyotun no lugar na Madam Tokyo, Harry Rang, Summer Train, pura Korean gawin na tempo na ay juice. Pura kimchi gawin na tempo na sa ano. Oh, Lolek tagi up to 90s. Zawestina article na gininiga sa esti pura na manahudjong na ifinet na plakam mo. Za sinapote no Joe and Flows like niya kung ganan taimano na medicine na sa guhi na champu timegay na plaka no just timegay na Charfauros Brothers Delgado Brothers Lolekta na ni tutun kumanta na ki Fino Chamoru Chamorro lekta na sige lekta si Ren Africa na mas sumunig muna. Sige mas asang ni si Franklin wow I like this guy, you know. Magay na gosmatungan dispersion si Ren Africa na si Jus Masi ni support ki. For English we was a big fan. The lekta tata gi government agency ta sangani I want to see you at Joe Flo. Kento di senador siya man magtuat Joe and Flo jangan na campaign jangan na matutuni open campaign Hugua Pågo na kalan MC. I like to introduce such and such running for senator sanganya. It was a good time. 75 pesos ni pang like tay Pamela Jigit no kalan I held back sa bulaman mamadesing ni Taza Power for a while 6 months. So at the meantime, at the same time, anyway, let me just go back a little bit track. The 72, 73 si defunto John Gerber. Okay. Kakispelo kinay dyan identity si John pues saga sa Masutsugi KWM, you know, as a employee or whatever pues sagi dumis jockey na Pesa na hujung finding a way how to reach the people. Pesa na hujung is on your wireless rock Guina Temple in 1972-73. Pesa umano na Pesa I think after that humalungi Marines I think in 73-74. Pesa umano na Pesa na hujung na si John Gerber. Ito na malum si Uncle Toting, si Joe Cunningham. And I really credit that man a lot sa bulati kumrediti alphabetanya in how he did it, how he the fluent from Siñot Joe besanganya na tao apakat ingaw dijua na apakat ito na display niya matungo na ang kuto ito na usay ang kutoting sa para mas Chamorro no umarisibi na ang kutoting no dini ang kutoting ni ngaji na na apakana ang kutoting lambi salig
Pues magay sige manaw niya mo na i-engineer siyang kutoting. Pesa dyan na malo na si Sus Chamorro sa Saglav. Jesus Cabrigido Charfauros. Yeah. Ane malum lo kinay si Sus na ay kikispelo kinay na tamanin ni pero hagu ni i-audience. Ito na usa na inanya Jesus Chamorro. Ito na lo kinay na Jesus Chamorro. Pero todo na ito 1974-75 na sakan. Pues aswas din ay binatempo na nesta duro mo na kantan Fino Chamoru gid radio na pura Chamorro songs Chamorro. Pues todo na ito man Fanachu gid 1975 all the way to 1985 all the way to 1990 o kamong Chamorro na. Disteto na todo na generation pura Chamorro song pura na sa backyard, you know. Pues sige, natutunan niya na tamano inaan humutang kantan Fino Chamoru sa kinahulo iman mapanawagan na tempo 75 to 1985. Ito na generation. Ito like tamaungog yung radio na kanta kay Fino Chamoru. So sa nga na tempo na KOM si Sus Chamorro, dan sa nga otro ni rock station, pero sa nga talk show. Tigos may gagawin na tempo na no audience lo na sige sige mo na siya man rebo siya na kantor, you know, like tagi 77 and 78 and duro back up siya kantor hasado na guawa gibase and si utungan ng mentors dio tough guawa gibase and si Riktuan Kamatsugi drums and siyang kutoting real to real tiyak 4 tracks asal low experience niya na si ang kutoting the radio station. He brought it over to the Charfauros studio. Matter of fact, the Charfauros studio on approval of Mrs. Carmen Charfauros sa gumanya na dahil isang papa na gagigado na gumat sa Pågo isang papa isang tati i-garage. Ano lang niya, yasungan niya si Ike na ayasuwa ko. Wapa nun mama ni Manelo. Anyway, you learn that from Inas next time you talk to him. But apreba na si mami, like, okay. But ma-convert sa garage na to studio. Basta nga niya magay na, it was a good studio. You know, it was a good start for Chamorro artists to come into Chalan Pågo and record at the Charfauros studio company, studio recording. You know, si Ike, si Tomas Defunto, si Pete Defunto Se, and si Defunto Sus, and on Manelo na, they formed the Charfauros Brothers recording studio, and that's how the Chamorro music was more created and more pushed. You know, so you know, Johnny was well received by the Malagonia. I want something new. Like sumutong si Gus daw, you know, Gus is my mother's youngest brother, si Gus, and si Boya Kitsutso, si Boya Loke, and si Tomas. Speaking of Tomas, si Tomas Tiunay, Tomas Pablo Kitsutso, with a knife from Manago Gumatala. With a panuyao ni 1962 din nasakan to Flefa. Pagabagkasyon gay apanuyo ni D and C and G. Ito tingo D, G and C. Pes mo na tempo na yun nasakan na ganya is tempo guaman malefan no ni Catalina ni anay duro i-programa na Alan Seng na is si tataw no mo si show with the MC. And manatan na kada Lunes, every Monday night, magpuy show gi KOM order akong bida sa tao ati idandero wati gi espesa wati gi gima na man barbecue na todo. Pes to telephone yung mga to si Jessica Stern and the Starlights. Do mga ta Stephanan kalan manahong
Ano man mapos na malefa ni gitala. Unong kait? Hunggan, consigue, senyor. Okay. Consigue. Pero na sigantiyo kan na mananay dia. Uli wati kita lagi couch. Mana waktu tu strum ni kalau tu bebeng ka lah ni salah dia sana. Anti sama papat sa guna tempo na. Anti kusas mo sama papat sa. Sama papat sa na. Lo papat sa na baba sa no malago tu beketungo. Lo después mo na tempo na malago tu kitala le ko fanyo fan na no kitala. Manang papa pa sa little Luhan store panani tendan tiumu tu lo. Nasa di little Luhan store. Gi Janigwa. Oh, hunggan. Ajoy familiar ko, senyor. Ano na ito na yun. So, no, alo, actually, apaka na si Manefo na niya. Gusto ka itinda. Gusto ang tempo loki na tenda. Sama papatsa ang tipong fun. Sa todo manakyo to di cosas. Pesa fanyo na isang nagitala. Just ito na ututun D, G, and C. Ito tingo. Pes kana kada poingi ito dadanda ni D, G, and C lang isang na. Apa de natin ng ngomo? Pues sige muna na humuzong ventures, ito na humugi ventures daan, durman na kayo na jinaw, pero ito na tutunay no, umek mo. Anyway, 1962 nung usapan, sige muna na pesa ni tutun sumano giban, no, sumano finanan si defunto John Asano, si Frankie Nokiyama, si Andin Baladia. Guna tempo na siya di balada na deputy general manager ng GPA Pågo tempo ko kagagiya. Lagi kita bolero namin in Fort Maggie 1963 up to 1964. Maling magad. Zahami utumo man na hoben situs na dandero San Francisco zone. Hami fanena hami utumo. Pesa ni manato na magpo-eskwela no 1964 sinasakan. No si Jimmy D Jimmy Flores gina tempo na ani banya si Lucas Hill and si Alfred Sablon pero si bass player na si defunto Kin Regis si Joaquin si Sergeant Madraft pero si Madraft na manisipir si Jimmy Ozen na bass player pero sa taon na gudyan na no sumasunod talent operator na niya. At sila no, dandero niya. Ako sila nga. So sila, ubi na tempo na. Alo, bugaw po mes. Gawa tumagwi si Kin Regis. Gibase, 1964. Pes, demanda no na back up si Jimmy and si Leo Casillo and si Alfred Sablon as the Glow Lights. Up to 2 months, pes gawa bass player. Pero ito na ni ma-transfer na sa tao magi 1964 gi enrebo na guide to Hugua Motors, sa guide si Alan sa guide sa na Hugua Motors ito na ma-repair sa tao na lani top salesman ma-transfer po matsaga giniwati Fairfield. Ito na stop of Fairfield. Lonti do hano na sigas Tiyo na sigas kitsu crash course gi bass. Pero with a bass player as Jimmy D. Pero sumano no with a bass player. Ay na storya. No gina tempo na pura no kantan Beatles na persanga na si defunto dos Melos si Kin and si David Bora. I Beltones. And si Roy Camilo Roy Camilo lead guitarist and si Rick James drummer. Lagi na tempo na manafaksan hami the vocalist the vocal band Pågo na si Beltones the instrumental band Ventures and Mouse man Maulik. So those were the days. Sige muna na Siñot. This not so estigin in 1975. And so sa un mention na mega na dandero siya lo. Un mention na si Jimmy D. Hunggan antes na si Jimmy Flores, no lo. Yeah. Pura fino Ingles na kanta ha dan.
Lopeski 70s at lo. Malago to for myself sa team mega tiningo po destina tautalo hutungo na nagof matungo po dandan sa morugi 50s and 60s si Kwesti si Bill James Si Bill James also Bill tempo. James. Yeah, no, si Bill James na. He's an arranger and composer guna tempo na no Tagalog si Nick Abelardo. 1959, 60s na second or 60 or 61. The guna tempo na otro banda ni Alan Sek Motors na sige, namanya i-restaurant with The Office. Ito ni kagi ito na kagi si Luhan's Wrecking Company. Ipapagi ni ko. Otro banda Chalan na gina tempo The Office. Gina tempo na si Bill James. Kumanta. Neji Moon Over a Guy niya and Neji Half a Day in America. Pues si Nick Abelardo na guido no kumompo si Dandan. Lo ginatempo na tidi mo siya ma-receive kanta from Chamorro from English nakeke parente si kantan Guam and Hawaii ginatempo na sa pura island music. Ginatempo island music pura no from English. Lo tata na no kanta niya si defunto Bill James from Chamorro Nights from English si Moon Over a Guy and Half a Day. Pues es na dandero na pues todo sa na dandero gina tempo na pura dos na sumelo si Nito and si Nito Batista and otro dati silunya si Madafazo Dispensa. Pues sumano agi na si Louis Gambar gina tempo. Magagaya si Louis Gambar no Guam. Then gana tempo na and si Nick Abelardo na no drummer. Dati kita to niya Chamorro Entertainers. Okay, tasangan at Chamorro Entertainers. So sige mo na mas piano apa ni apa na klaseng kanta ni sinama lang susung pamresibi ni Tautau. Lo kintori Tautau na pura lo que na no kanta pa English. Just the chatsa na ilan. Speaking of the chatsa na, I like to say, and I like everybody to know, now it was the Filipinos that introduced cha-cha to Guam, 1947, 48, 49, and they're gonna rebuild Guam na. Man mahire say leheros no Tagalog na. Watu Guam dyan man makam lutsang dumalo Cam Rojas. Just to run and edit I hope you don't mind me coming into this. Chamorro has na watu sangsung agat. Dati Michelle na kada na yun semana man lebitay promos man pasyaw lutsan na man andi. Pwede naman andi na guadandero siya nga kung sinundan na tango. Hingga matunga tango. Akan dondan rumba. Hingga matunga rumba. Untuk tatsa ni nga. Lo finena na baila na mabalaji tango. Pesung grupo destinay. Pesung restaurantes. Un problema na mamaisin na tataning can I dance your girlfriend? Yeah, go ahead. La na bumala tango na sa apegay tauto ikananya gisutura ni ajan ni tatalonya ipalan pesa dea papa pesa tuk lenga yun nabi na lenga lano puno sina Tagalog diablo ninga ketong binasa nga tuk nabiyaw pesa lenga desecho man para tango pesa yoto matsagi ramba parewa talo na Sony ramba matuktuk talo sentura ni balaan mapega da sige talo da di mana terbira todo da matuktuk
Dengan talus di tal dengan wana usenan niya sinatagalog na dengan di magway sa talus na bayla. Pesa ni mo zong yan itsatsa mo zong. Anay mambayla tsatsa za maguta ka na pes masuk ka na za kada mo na tati. Pesa sige tutonya di tsatsa. Sige na Pågo na timakomprendi ta ginan mano na tsatsa pareho ni kantan Fino Chamoru na ginan mano ni magit kantan Fino Chamoru. Pes tsatsa hasra to man mo na the Filipinos introduced the dance. The tazo mas sumoni kano na baila antes si tsatsa. If a Million Rages band, hagat si Carmen, si Maria, and si this Ling Boy Rages, panan Ling Boy maluk at panan hung na di mas say taw dan si tatanya si panan Suse. Those were the Rages band. The good no family band siya no introduce si tsatsa. Zaman gos papalo agad dan talfofo na sengsung. Kasi sa mona na sige Pågo kasi na Pågo na tsatsa na gos papalo Pågo na gimalan niya Pågo itaw tomorrow na tsatsa. Pero yan estimagi Mexico no na kana tsatsa kumbia. Kumbia lo que sigat magini Pågo tsatsa kada tati bana magugutay kubi ilata si besa sigat tan manuchu pa ni pafono na kasi tsatsa. Tsatsa Chamorro sige maulig tsatsa Chamorro. Gagi itu unsigurito ki kanay mo nilata pesangay palagi manamo pesantir biron somi palagi kin mo ay lo modern Chamorro majige maluk tsatsa Chamorro. Pes magan mona na este siya na tatawag sa naman atungo familia dan man defunto. Sige este siya na dandero sige na uhok ka todo experience ni Asan no tinungo niya sulit o aplika gitiningo si Tomas P. Kitsutsu, si Sepi Boya Kitsutsu, si Belo di Dos, si Manyo si Bora, totoo niya. Gitas din na tao-tao ifumot may i-permen na band niya. Si Sus Jessica Tino, lektagi tutun. Gitas din kumantay Fino Chamoru antes online. Gitas pumula, gitas tumala using kantang Fino Chamoru. And si Natanyo Tiny Haitun, sa Tanashi Boxing put from Lampot si Menjola, si Jose B. Tanantonio Stockyu, gidit si Danday Zokud band members diantes, si Joseph B. Tanantonio Stockyu, Pagyoto si Joseph S. Bob Stockyu, line etsang sa mambisino antes zona and si Eduardo Eddie Camilo Peredo, si Johnny Asano, Rano Catino Lizama, Lamigay de Dispensa, si Pito Peredo, Benjamin Taimanglo Chalan Pågo, si Joseph Malo Guerrero, and Joseph used to work for GPA, si John Guerrero Talers name, Gaulis Nicolas, Nana Menegay, si Franco Camatsu, si Ken Conception, si Little Davy Luhan, and John Benventing, with the original Sunglows. South Saban Nagitutun Rhythm Gens. The mga na very good. Pure si Frank Camacho. What a good guitar player. And he has the power. The greatest dance is John Beneventi. I really pick up from John, how he entertained with a tempo. The greatest in a tempo na mandandan na lugar Tamimbiado, lugar niya Vilicin, dedo. Jalekta ma-recruit na si Tommy ni Sunglows wina tempo the hobby na si Tommy ay ade and si Pågo Tris Antonio Offing Ogo, Itziluna Benjamin Ogo, Alfonso Al Pangilinan, basta nga niyo si Joseph Fluffy Mendiola, okay, gito si tambalero na Daniel Ranilo antes si Fluffy Mendiola. Si Sen Taisui, Manelos Dian, si Ken Taisui, si Sus Russell Taisui, with us the bass player, Joe and Flo,
si Bill Santos, si John Panglinan, si Tomas Rosario Ferran, si William Bill Victoria Kenga, ilay niya si Bob Kenga, guys, doon kumakanta pag uwam, gano'n, si tata niya si defunto William Bill Kenga, and si Vicente Kenga. Otro si William Bill Munya, Itzilunes Peter Munya, Jesse Baleto, otros din naman nilo, si Aristido ko bass player antes, si Ariston, Tony Gumabon, si Felix Gumabon, si Le. And Itzilunya, John, si Juan Don Gumabon. Este nagatilista, pati na yung tututun dumandang 1969 este Go Room, umala na si Joseph Palomo, Salum Patrick. Then mandandan gi Go Room playland bo antes. They don't really like na man ari kumtala. Pero sa funyo na si Joseph DDD Court pero tuli. Pero sa ni malenan si defunto John Gumabon, afunyo to court, pero sa ni pipigas ti dos court gitala no first na priwa. Usay nga sa nilo sa nga sa papalo same application. Diko wow. Si Joseph Palomo and defunto. The other si Wilfredo Willie Afrique, that then Will Afrique, the director ni administration way back in the 80s and 90s. Si Wilfredo Afrique. Bago si Joaquin Ding Palomo, tatan Pat and Joseph na. Yung zaman nung biyagi land management. That's how I met him. Bago ang grupo niya, land management sa Cambidaw. Nila Joseph Hungo, pero ako manafan sa tadandan na dos. Ay, tungkin. Paswasa si Kin eh. Then si Danny Faria. Apanyo ni Tamano Ilik sa jazz player. Tamano apanyo ni exercise. Si Danny Faria. And si Dave Aflagui. Bilas ni ang kumanta ka na ni Calypso. Si Dave Aflagui. And then the defunto Sumero, si Ricky Bora and David Bora, Frank Regis, si Pete Gogi Arceo, si Prudencio Pau Taitagui, tataw honesty, saxophone player, lo Paua, tiningo no ng tempo na hello disperse da mo na tati utungan na Prudencio na niya, Prudencio Taitagui. Pag yo tunay si David Pangilinan, ay mapapanan na 2 anos natin na Wisconsin, emigutan no Washington State ni Swansea. Keyboard player na Radiance Estudiantes, si Dave Pangilinan. Pag si Primon Joseph J.D. Crutch na sa Buenos Sumenta. And then si Uncle Toting, with us the mas sumuning mo na i-recording. Then otro na maulik keyboard player si Dave Guevara, Wisconsin. Pero si Dos Chumelo looking na keyboard player na Primo looking sa talo na gini ni Carizo na banda. Si Joseph Joe Bora and Philip Bora, Toto Vergara, si Antidos. Pagos ti otro na istimagi, Jason Wagner, Henry Cona, Lahay na, si Fred Santos and Pastor Bob. Pura si siya gini istimagi naman natin Humberto Garcia, si Mike Badano, and si Francis Tedinco, and si Johnny Blas, Toto Jones, the bass player, and si Joseph Suico, bass, ito ko lead vocalist with tempo, si Jones Suico. Then, muna gitempo na si Tony Lenguero, which is Mas Agustino Vegas, Finiado na Senador John Agun, and si Jesus Castro, si Pao Ines Hernandez, ay na talented boys yun, the 1970, the 70s, mali todo mo na ita boy, no, kamilang putput na hello. Then si Vicente V.M. Perez, untung nga si V.M. Perez, nasa V.M. Perez, with us siya kagwin na ito kumanta. Then ni Permunia, si Jamie Mafnas, and si Mike Marita, Elvis, siya lahat sa mga matay magutag up na Elvis, Chamorro, Elvis, ito. Kaawi boss niya ka na Elvis magay. Matay naman. Pes, imulang mo sa titawag ito kustong,
Okay, si Jerry Crouch record na. Okay. Lesti na promo, dos promo o tres promos no tumugi ito na kanta. Si Joseph Bani Pablo, Talofofo. Diyan iprimo niya, maagang susay, Neni Joe Pablo. Sige, dos no. Anay tadong magayad sa makad gina tempo gi 1971-72 yamot. Ay, sige na. Man pescada na tirada man enun watu gi Matthew na ibanin Taimanglo Talfofo gi tatingguma ito maulog backyard entertainment ito na sige mapula lo hafan na backyard gagagi kanton Chalan gagay slits todo ito na ano kita na kantay ti tayo to kus gani man gini gilatan slits sa todo ilu maninilik sige gimi niya pues otro na pues sige na siya dos no tumugi pagi otro na mauli kamantes na ba ante si no shoot task manibusan tatawa agafagumas si Danny Blas si Johnny Tsako si Gilbert Barcinas tataw sinanyas ti afa na always look este kumante todo day action niya si Gilbert si Francisco Frank Mesa Victor Big Cruz si primo si Charfauros Brothers and si Thomas, si Thomas, Tommy Charfauros, si George Regis, Frank Magellan Santos, si James, Jimmy D. Flores, Simon E. Chavez, Katrina Bora Ginista Mansaba, si Ani Quintanilla Muña, si Antoinette Tony Kirigua, and si Miguel Mike Laguanya, si Utumental si Mike, si Anthony Tony Kiritsay, Primo Steve Primer Grado, yes, there lots of adidumir di Primo. Yoto si Wayne Benavente Tatadedo si George Asagwan Sylvia Cruz and si Frank Bukungo Pangdinan si John Gerber si Larry and Mary Sarlu John Urati and si Tatao si Jose maagang gi familyan Tatao na banda ni isang kuling pag bandan Nanaw isang Pepe Taimanglo. Sige siya na promise mo kalan mujudaw mo na na. Idos gini na umekong ko ano ko coach sa matunga mandandan low coach mas mo na gi fundamento and application gi dandan gi base si Rick Bora ane demanda na no gi manam Tokyo bisita watu da befanugi Dekat Fanachu sa tuntung alo befanunya. Dekat forgot nung 5 years bass player si David Silumo. Tasa tempanya. Pues wasan ay malum si Rick Madam Token and si kinadunya si Mike the bass player ni Radiance right now. At tunga si Mike pues tatambi kada break time mo fanuya teman. Pues he became one of the top bass players in Guam, Rick Bora. Pero otro na gitarista, tuflefa sa anyo fanui todo no, he sounded like me, si Frank Magellan Santos. Gita na Pågo na gita no lead player na anafa si Tamen Biaro record. He's the guitar player there. Kadong oh my God. Todo este problemas na sige totonya na dandan sa nikanta gi Fino Chamoru mo nagitempo za lekta unay dang tuno na si Josumasi si Renafro ni glitat sumo ni kastimo na ni para ni te sagwahan wow no kantor ni ko kana Chamoru za mga malefas Mike Laguanya sa tao Franco dan bonito kontanya dan ipalabras niya tisino sa dagan man ang panogasing kumikiling niya leko panaling untung apa no taman masangannya si kalaktus di phone English nga sinarp si Mike Laguanya sune pesquita the best si Mike magustungan na ista za tata sinya no kumopia
utungan nagwalay niya. No, lo di siya makopya modoan niya si Mike ang tumogi. Di siya keto. To tempo jeng wit alalang mo sa story ni kanta. Iba kanari simple loto ay na may nitong kanta sa kanya. Bonito naman na mas talo na artist at husum tungola mo sa Yuzo de Bersangani tori tao tagan na guam sa tunga na gwadi di abroto gi isla. Dragi for English. Don't seek drugs, seek God. And I hope you guys can realize that and take care of yourself. Don't be wannabes. And they amo buneno. Pura drugs, lotaza na palabra si poison. Put that in your mind. Don't seek drugs, seek God. Because it's a poison. You poison your brain, you poison your heart, and you poison your spirit. And you become very combatant with your friends and families. Calm down. It's again much na mensahe and if you like Chamorro music, go for it. Get a guitar, go for a change. Instead of the drugs, get the guitar and say, oh my goodness, I never knew I can do this. You guys, you have hidden talents out there. Zabula hidden talents yet to come out. Jesse came out, Johnny Shablan came out, Flora Bossa came out, mezcla dos, right behind you mezcla dos na placa. Then it was Joe Taimanglo, I don't know that guy, Siñot, si Diyos masi sa GST Estudiamo Pågo na una lakabales na i leblo na pod esti na champo gi historia ni tau tanay sa iman hoben Pågo benti matungo si Johnny Sablan, si Jimmy D, si Flora Barzakwan, si JD Crutch. Lo, gimanagayad gawin na champo megagay na danderon sa moro. Then, wama dandan Fino Ingles, lo gi 1970s, mas megay matutuhon, dumandandan gi Fino Chamoru lokwe. Yeah. Za hunggan, and so, i-mensahe mo na, i-utim na mensahe mo gwan na gos importante lokwe, paresti man hoben sa megay na man hoben ti matungwe lingwahe niha, lo, tsuli gitala, fungi kanta, Tsuli gitala, lagno sa penitimu, dan only penitimu, dan nung telefon tugi papasa como tuntugi gwan na malefao, hunggan. Yeah. Da gusto talo otro be mementa si Jimmy D di punto ay gusto tumutong gusto lo que na SPPA na identity pero presenta ujung kita tawam it's na tutun na it's Samaritas. Okay, it's na tutun pagi Tahitian. It's na Tahitian dancing in Polynesia, Hawaii. Pues anay sige mo na nay todo lo que otro nay sige Pågo malo cultural dancing sige na mapun Pågo nay lo hasa na si Jimmy D si tumutun za na i-credit to tao za bula Pågo nay man mananaya Pågo nay mananagwi no cultural dance then unayam siguro dongklun na credit ni un fanunito ri tao to ni atana sige latsay ginimagi jumauluk festpack da manano kita tagwam da mapresentay culture dance bonito da kento ni manhoben loki manapsano todo da bonito ingat nun ginimagi ginimagi na in Hugua utang tori tao tano okay. Ngan galatsa umuzungo na di Samoro, TSAMORU, Samoro di Gepo. Uniko na nantalo ay sige mo na matugi Samoro. Sa sige tinungo na Espanyol ni maungo Samoro nga Samoro.
Pero naman si Maki gini magi tendang Mexicano to libi siyang nga la pa dun at Chamorro lingat Chamorro to Chamorro tamano na beef siyang Chamorro ko wait a minute hold it pero ko aga lots of palan na lingat wow Chamorro na president in Chamorro kung ang president in Nicaragua si Violeta Chamorro president nga na lo accepta sa enige no lekta this is 75 and then muting si Chamorro ni programa isa mo ni man panyaw na tempo mga kulog na tempo 75 80 90 isa mo ki kanta gubernur Chamorro pues todo do nai sta no todo do tagodi todo pausa ta accepta na ito siya na kanta the mga malefas Mike Frankie sa guja tumutune ji rock cha beat de kadunong dun sa asui promo Mike Frankies itambalero ni or drummer ni Radiance right now. No. Un fanagwid yung mega Siñot giesti na kompetsasyon. Un fanagwid yung mega yan. So Hugua agradeci Siñot na za hunay na ta konsigi asti sa siyempre mega mas hinasomo na pud adjo na champo experience mo siya dyan esti na tawtaw esti na champo love. Ano para Pågo? Si Jus Masinu Hago Senyor, Stephen Apuesti na episode. Si Jus Masinu Hamzu todos ni ume iga par ume ekungok. Adios. Despensa. Oh. Bakang tamu Senyor. Ay. Malefo tumenta lo uno ni Chumoniki kantan Chamorro na Guna tempo gi 70, 77, 78, 79 do recording na Este na promo na si Susie Narceo di punta. Yes. Naistataba gini na Valeo fanan. Todo a record todo di kanta gi funa Chamorro. Just tige tinigena todo si stiga con Lilias na leblo. Pesa ni matutati guam na sumano gi spima. Pesa todo forma na leblo si Susie na asaban Ben Ben Arceo tataw ordut pues todo do nice pues todo ki santatian no ki kakonilya to din inan ito di man na sunogi patin na Susie na Arceo. Wow. Senyor malagod so kopya na paron scan por favor. Abala mo scan Again ma scan paron kopya Oh scan dadayo boy so kuno na mo scam. No. Pesa nga talos din ay. Wow. Leblon Johnny Sablanes ni. Taigi itampenya. Sige di busi nagagi todi kantan Johnny. Todo gini kantan Johnny Sablan. Pero ano ka todo hasi tumugi kay kanta. Si Recruit, si Tainaan ito, si Greg Guevara, Johnny Sablan. Pues ang pamalago kopya na istinay. Paisin si Johnny ko malago gwagwag ko pa niya nesti. Pogi o tunay. And now what true Senora Susie malag thoughts and I will so okay. Go the South Zone Si 1997 Liberation Day Parade kasi maybe just to get Kakonilya. Oh wow. Hunggan. Pesa magay na sustenisti. Pogi o tunay. Gina pandemic gitu 2020. Matinaso no plaka -1. Dandanasti. Logagi todri kanta no tugi ginio tumandani. Pesa todo sinay. Anaji malago nestinay. Gagi gini Novia Neni lo in the key of Johnny Sablan. My 10 guitars, Twisted Zoo in the key of Bapungo, American Poaso. Can Be With You Tonight, Girl from Ipanema. Sad Movies, Tristina Movie. Don't Close Your Eyes. Angelina, Baby Blue, Paper Roses. Satin Sheets. Kantan na defuntas si Darling March. Malok si pamilyang kantinita cello na Titang Cruises si Darling March. Pamilyang kantinita. It's the Satin Daws. Then they just saved the last dance for me, and they don't worry.
And then si Nanan Mommy kay ginit ni Viva Cumpleaños. Kantan Daniel Lengueron, Daniel Lengueron, Viva Cumpleaños. Pues, Oh, hunggan. pues este -1. Pura dandana. Lo dandana na pues kanta. Pues ang malago na and nakopya, send it to me, just at least $10 to cover the shipping, and I'll send you a copy, and you can Okay. sing along. Okay, hunggan. Benayaw sino, benahanogyaw. Okay. Then, Guau ifinet na customer na. Guau ifinet na customer parago. I na nagwe magi sabi nayo nesti na lebdo zago susteni. Okay. Este susi susteni. The on probessa dan sige sa hola mo sa mali todo mo na sa wamos bonito mo na pininyago. Hunggan. Apa balaan lahi. Oh, lahi esta. Lahi. Hunggan sa imina 4 para guaho. Pas gof maguf to. Tinahong para inet nun basketball o siyempre gicham. Apa boy? Mama si Joe Taimanglo. Ay, Siñot. Okay. Lo bonito, sus masas hola mo todo maling mo na presentasyon ni ma-receive kabalis ni tawta Oh, hunggan. Guaha tawta manai comment tagwi si Robert Kenga elect niya si Jus Masi tihunay na unhasu itatawag si Bill Kenga. Hunggan za hu repara na si Siñot Kin Conception ginani radians umeega lokwi. Za Jus Masi. Za hunggan i komunidad magradesi esti Siñot sa kalang esti un sotso. Un servicio na para itawtaw sa un tutugi papa i listan todo este mandandero siya and importante. So, si Diyos mas... katilista na si King Conception ay basa nga niya kalulod na lokis na. Digi tambalo junior drummer si Mike Frankis. Todo tempo anong liit na tawtalo Hugua tumutun. Imodani Tsatsa. Oh, okay. Mike Frankis. I otribiyay na be egas ya gi Linda's Cafe. Gi kantas hunggan be sangana si Siñot Frankis. Si Diyos masi po todo este dandan satsa na. Sige. Guza na tumutun it's Chamorro Chacha style. Guza. Todo na masyapan na dandan nungo unong na pura chacha bi. Giningguiza tumutunan na. Ay kintodo mga nauladzo ba mental okay silunya si Gilbert. si Gil Frankis. Si Diyos masi. Si Diyos masi. Bonito. Ako masangani and si Diyos masi si Diyos masi ang todo samsan ni tempun nito ni receive kabalos ki Zanzo. And once again, okay, to all my people out there in Guam, everybody, don't seek drugs, please. Seek God, and He will guide you for a better life. Okay? Bonito na.